100 jaar terug in Noordskool gevestig. Wat gaan met hierdie skool gebeur al 100 jaar van nou af, dink jy? 100 jaar van nou gaan nog steeds die beste skool wees. So jy dink die skool gaan nog hier wees? 100%. Gaan jy oor 100 jaar kom kuier vir die skool? Sy moet 100 jaar van nou lewe. In your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, if you fold it up, cause this is Africa. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine. My name is Paul Kirschman. And I live two blocks away from the school in Blomenstein Street. So I was very nearby. I could walk to school every day. Mr. Visser, Mr. G.P. Visser, was my dad's best friend. And my dad sent me, because we lived nearby, he sent me to Mr. Visser's school. And I came in 1950 to Miss Friedman's class, and I finished in 1957 in Mrs. Ferreira's class. I live in Benoni. You came all the way here? Yeah, I saw this being advertised on Facebook. Oh, yes. Yeah. Well, you know, the school property stopped here when I was at school. So they've added all the way to Stackfontein Road or 4th Street from where it used to be. It used to be a very tiny school. Dames en heren, ek het 'n voeltjie, 'n groterige voeltjie, hoor fluit, dat hy weer vir ons sy dansie wil doen. So ek weet nie of juffrou Jacqueline of juffrou Amorie daarbo reg is met 'n waka waka nie. En die kinders, julle kan opstaan. This is Africa. Samina, waka waka, samina, sakalewa. This time for Africa. This time for Africa. Samina, waka waka, samina, sakalewa. Samina, waka waka, samina, sakalewa. This time for Africa. Waka waka,
Ek wil heel eers begin om te sê dat ek dink nie net dat ons die mooiste kinders het nie, maar ek dink ons het ook die beste kinders. Seuns en dogters, julle het my asem weggeslaan met hierdie dans vanaand van julle. Ek wil vir julle sê, julle was pyk. En die feit dat jy jou ma en pa vanaand saamgebring het, om vanaand dit saam met ons te kan geniet, is 'n groot prestasie. En dan wil ek verder aansluit om te sê, ek wil vir ons personeel, dames en here, ons het 'n fantastiese personeel. U sal met my saamstem dat hierdie dames en menere wat nou daar so baie beskeie staan, hulle het hierdie danse vir hierdie kinders aangeleer. Deur 'n maand of 2 gelede het hulle elke dag so 'n tydjie afgeknyp en dan het hulle hierdie danse gedoen. En ons sê vir hulle ook, hulle is fantasties, want dit gaan nie net oor akademie nie, maar dit gaan ook dat skool lekker sal wees en dat ons dit kan geniet op 'n aand soos vanaand. Baie dankie aan ons dames en here personeel ook.